le tunai han Kolkata Airport Domestic Terminal ka omeka hemian spot shang ti mayang flight nga chunga mun shang thil zorte law en kwal don ni Kolkata hi North East lampang tan chuan flight connect na pakhat ania Guwahati ti lawa chuan ti mayang in kaltum na zirten mo lai hanin eitur lampang thil ten zuar ani mel lom ti te oma kan en chin zel don ni ang khwazin shang Indian laute North East lampang te mutur shang anom ta voi nge masa ka lo zin to ma se khabu ti ve lo hi chu ka lei vak lo eng amoni snacks ala han lu le chinang hi second floor angani ang chu ka she thiam lo kal mun viam na chu second floor na anga omani ta color blur te phei khok te thil lei thei hi khom zin ve wak lei thei hi pal ten lo om kha thil lei na le rel cham te coffee in du te ve chin du shim te thil lei ve du reng te ina han ya hai no pang thil te oma Valencia brand shot lo te kan ma kho mo hei hi tunai mu hi entinga in lam lo soi ve chin teo height sign kan tia mana cha bo kan lo shingai lo ma se high design ti tu kha lo nia de Milano ti te mi ma hi kala bak du lo mi mai lang lo thiang ber tu nin an la kwa ne airport hen bong 5 am atun pha ngai to ai chuan te min an lo in thiang him be to ti me ya balu tu chu ni ngai chuang lo ma se ai vai kan ti me nam dang ho ching ve tak mo thil chang shela bo ho pai dar me ching te hin om ve chin ni chu chuan he lai pang hi security check in lo chhana nia security check in ti da de la hian wai tha ke me mo har sa ta kan ni china ka pa cham to ta chuan he hi ni china mi le khabu mani ka zin khan le khabu ka le ya kan en man le chin me nge ni no ma wang he dan uncle me yang ei tho la chunga mi man tur ang chi sang ma mo tur ang chi ma mo tan le tur oma ma se aman hi chu tau vak lawa chen chu tau ve thawa quality zirin mo a brand zirten ei ti sang kama mo lem lawa le khabu chiar ngai na mi na chuanin layover thui deuh te nei khanin hei heng lai hian man tlom te in le khabu le tur om ta chi sang English le chong dang sang te oma chuan hei general fiction ti te mani interest ang mani pizong ang chi sang kha chiar tur om ta ni chu chuan a chen chot audio book te hei app sami tang te hin ngai tha no pang hau thil lam pang chi te ta chuan hela son sepe na ma se tun chu ma chuan engma ka lei don lo chan chu ka le khabu lei hau hi chiar hman lo te ka le nei mo he mi zen kan shelar in Sydney Sheldons le khabu te om sang om ani le khabu sa kholam thil ni mo te hei ngong dam ka ti me neck pillow te travel bag luggage bag ti sang hi om ani me dor sang hi om ta kan kal kwa zelang ma chim lampang sai ta ka kal me ka ala ha coco cart it's sweet the snacks lampang om le a chuan chawai board da hian I flight details kha sen the bo heng hi mun tina om ta mun tin ti me yang kha to kin chuan he lampang a po hian food terminal an tia le lampanga
he ta so ta ka ron kal chhona lampanga khani na ombok ta helai food terminal a hi chuanin KFC ti ve a oma KFC hengai mi hin siam tui lawa mo i shat be me tan ei du su a tau ve sia chuan zu lampang du tan helai open bar a oma mana ka in to a tu jang sim ka ti to ngai la chuan he dan pizza hut te oma subway on boka chuan food court ta hianin charging point te oma bikin KFC a sonin hei single seat na englo na table a mo chuan ma se until ne hi pui ti zong ni la hei an ro ti mo ma se ha chu nang ma ni thu ni ta le lampang ka ina a khanin ka I tu du zong om zong chuan hei chu hei a to pa ni deuh mai domestic area hi chu alian lawa ma se mundang hi kakal zau em lawa Mumbai kal leta Mumbai te khu busy tak ta chuanin helai escalator a hian escalator om ta chuan step pa ngai po om ni chu chung lampang a hianin lounge oma chu poisa choya ti book thei le man thei ni ta chuan ma se kama mo don mo ko ta ma se hei kama mo le lo bo ina ta chuanin en tin moni ka hun ka mangra la me sha te khan mo ka han ti le lop pa chuan ma se tu na tak chuanin ke ma in ka om ri deu hei mizo kal vel po notice lampang men an bang lai mai kan thona chwa hun kha ai nen lo to lo ni tu na han zan dar ya ta ri don chau ve he lampang a han du le chinang ran zun ramin thiar na alo oma khat to kin om reng bok ta snacks bar vela tam khop mai intan mi hen kal noi ren han kal super toilet kan lu jing khop mo chini na so lampang so karon kal phe na khanya le lampang chang ka kal ta hai henga hian tan gate number om ta mo 24 na nia ti ham so ta 23 ti te chuan ka gate number 2 kha zale paruk na nia so ta top lama om don ti na ni chu kun kala nei deu hle ka wangin ka man ho vak pe lo ni chu ka ei zau chia masala dosa ka ei zau chia tu chang ka ri cham ri lo hai ti hanin khazin tur flight kha wan chua mun chan khata phone charge na tur te om ta mo Kolkata la kal ngai lo zin khwal zin voi khatna bangbau deuh te na mani chuan hemi hi lo en ula pui ngai cheu ka be se chuan hnuai lampang atang khwanin check in tur ani ta mo hnuai lampang atang hian helai tang chuan lang thei che lawa kal da do ma thil sha lo chuanin duty hei necktie or form ko dal deuh ha hau tiang te hi zo mei tur ani ta ki hi zo she lo tur ani English in and biak thei bek tai ma chonga har sat na om lo mo Hindi le English ni ta bi Bengali te pon yang chu hen la ya chuan an main language mo original le khabu ka kalna khane he kala lak lo ho le lampang sai ta mi ho te chen chu kal chang thei ke na chen chu ni lem lo wa en zelang bek ma mo tan he Samsonite brand chalu tuk tak me bek nania chuan hela ma hianin in chena bag lampang chi ani an local brand na mani he leather chat mel deuh me te ma he sunglass ma mo tan sunglass hat india brand sang an dei karing kan lut pa lo me yang klere lampang chi te ni dia heta e tur lampang section lo le an kha tok hian mo han tham sang trong sang vang te zin noi me ni sung kwa zin la bo lo thona phe cho no pang nei bula chuan hi siam me man lo che se ka chang len tle la wan hei thona thok han thok chak in hani nei nge moni air siam han beng he tina du tu ko baina po ka benga tina
ka beng te kan hup le choi mo ti ngai na pa kom lo tang hi chu thleng ve thi lo common ve pa ngai nya chuanin ka gate om na lampang ka pan do na ma se hela ya hian ka gate om na ni lo hmel tlat me ya a hnuai lampang ka kal do nge mani ka gate om na turan ti 106 ka pan do na elevator chu thla ka ngai me hnuai lampang anyang ni ngai do ni ka lo hai ve ani ma se la hei information sang tan pan nang lo ze la wa hianin buai na turom lo tan escalator in ka kal do ka sabuna tan ke chu la wen sia gate 10 so lampang a son ani me kan pakal ve chin reng ange ka han flight details number le ange an din hun kha azat an jaka hindi punan jaka yan around in chok zelani cha so lampang a hnung lampang a son security check in na te me yang ron lu na omta do he connecting flight ani hian cha ma se bo in an buai wangin so ta pon na matang min thona mo ma se ka kalna tur tak zok kha lo nia ta na chung thlen to hi chuan en kim hi a ol sam vek mai ni lu do hian an check in procedure hi chi sang in an kal puya chu ba chanin domestic dakar ni anti ayama dakar li dakar thung ti bel ayama a hianin vairam ba chuan ti zer ngai chan chu anti dan phung hi mo a buai thak lu tu ka mo i thil ti man ho ve zung theilo ram dang angin buai thak deuh mai ni ka soi jam lo chu wang chuanin zin tur tan chuanin kalmat lu kom lo a lo ber dakar thum dakar li vel talin kalma ro dakar ni ti su check in chunga inline chung zong nen mo in man lawang an turu lut tok min tam lut tuka khoilai airport po hi buai vek mai ni ole he ka gate number 2 to na mi tur 106 chu ka thleng ta mo ka flight in delay deuh hleka chu kan ngak ve nge video danga in lo en le theu donia ka Zinna ve tun te kan la in hule donia bye vek ule